Williams naho ari Inaki Williams naho ari Dani Vivian yabonye karita itukura bane bose abanza biragaragara yuko rwose nta kintu na kimwe kirengereye ikipe ku mwanya wa uyu Dani Vivian barazanamo nimero 4 witwa Aitor Paredes 25 mu Espagne. Hanyuma hagati mu kibuga rero Inigo Luis Garareta na Mikel Uregizar abana bakinnyi ndabasimbura. Alvaro Jalon kuri wa mwanya wa Inaki Williams. Hanyuma Unai Gomez kundi ruhande rwa Sunset. Hanyuma Alex Berenguer kuri nimero 7 ukina ku 10. Hanyuma rutayizamu yitwa Marone Sanadi. Ikipe ya Bilbao muri group urabona ko muri squad yasubiye inyuma cyane. Ikintu gikomeye giye kurwanira no kurwanira Big 4 iri muri Big 4 butuvugana. Yego. Ndumva ikiri muri Big 4. So Big 4 muri Spain. Nishobora kurwanira kayibona igasubira muri Champions League bizabinago kuko nubundi kuva muri bibiri. Muri mateka ya Bilbao ikinya Champions League inshuro 3 gusa. Ariko kuva muri bibiri muri kinyejana cya 21 ikinya Champions League inshuro 2 zonyine. So urumva rero ni ikipe idasanzwe muri za Champions League cyane. So ni kuri bo rero bagera kuri finale ya Champions League I believe bizaba ari exploit ikomeye cyane gusubira muri Champions League. Hanyuma ariko uyu mwana agomba nawe kugurishwa. Uyu mwana witwa Inaki Williams Nico Williams kubera ko finale zaberi wabo kuri stade yabo ya Cathedral San Mamés bari bamusabye umwaka umwe urabizi ko yagize umwaka mwiza cyane we na Lamine Yamal muri Euro ari abana bato barafite impande ziryoshye cyane. Hanyuma ikipe ya Bilbao iramubwira iti dore twasabye kuzakira finale ya Europa twarayihawe ni igikombe turimo uri umwana warerewe aha na mukuru wawe arahari twemerera ukinese zimwe udufashe turebe ko twatwara igikombe hano turi kumwe n'abafana bacu mu rugo. Icyo gikombe n'ugisiga kizaba ari umurage uzabusize uzaba uri umurejande wa equipe ubuzima bwawe bwose dufashe uhagume. Manu rero nibi bakubise akaba agiye gusezererwa uyu n'umwanya mwiza wo gutangira gutekereza kumugurisha. Ubwo amakipe yagiye amuvugwamo za Barca za Arsenal zamuvuzwemo pourquoi pas atazaza na interest zandi ma equipe. Biragaragara yuko hongeye kuboneka undi muwinga mwiza ku isoko ukiri muto ufite imbaraga ufite pace ufite umuvuduko ufite dribble zo ku rwego rwo hejuru. Ubwo abatoza n'abakire bafite amafaranga bayora ama equipe uramusokoreje uko abonye ndamutse nkurikije burya kina ku ruhande rw'imoso ndamutse nkurikije Martinelli nongeye kubona ni mugoroba no umuhungu wakenerwa cyane muri Arsenal turanabirebera no muri ntuza ya bench turabiganira neza cyane. Hanyuma muri conference naho barajya ku mikino hanyuma Chelsea ntabwo nayibukaga Chelsea iraza gukina n'agakipe conference bamuyibuka conference Chelsea iraza kujya ku mukino hanyuma irakina agakipe ko muri Sweden kitwa Ugarden yagasize bine kimwe mu mukino ubanza abo Real Betis na Fiorentina naho arakamatch gakomeye cyane. Betis yatsinze 2-1 Betis yari mu rugo biraza kuri kibuga cha Fiorentina urumva ni match komeye. Fiorentina bashe kubona igitego yasohotse bivuze ngo nayo biri likely ko cyane ishobora gutangira ikeneye mu byukuri kuva inyuma. Erega ka conference kuva kaza Fiorentina igeze kuri finale ebyiri itsindirwayo ubikeneye rero kugera kwa ya gatatu ariko kareba ko yagitwara. Ariko Chelsea nayo umutoza urumva ko nta yindi nyine excuse ni umwaka nyine agomba kubabwira ngo dutangire ku gakombe yego gato ariko turagatwaye nta kibazo tumaze kugatwara. Chelsea ishobora kugira season nziza riga bakaza muri Big 4 bazaza ya Maresca nabonaga ari Chelsea iri joke y'urwenya ariko attention Chelsea ramutse twaye conference birekere kwiza yitwara Big 4 barimo Big 5 barimo Liverpool rwose yara usa nkaho byaboroheye gutsinda Liverpool ibitego 3-1 baramusabonye Big 5 bagatwara Conference League abagize season nziza kurusha ni Arsenal. Baba bagize agasezo keza. Araka nigeze kwandika kuri Instagram yanjye nagize n'abantu benshi bagakozeho comments reka nkakumvisha kwizigera mbere yuko tujya mu gahinda nanjye ngaragaze agahinda n'umubabaro mfite mwinshi cyane ikipe twakunze ariko ikabitubabaza. Naranditse ndavuga nti reba ukuntu ibibera ku isi bitangaje. Ubu wajya kubona ukabona icyambere Manchester United itwaye Europa League icyo kikaba igikombe gikomeye yabibonye kigahita kinaya tike yo gukina imikino ya Champions League umwaka utaha. Ni makipe 6 yanyu icya kabiri wabona Arsenal idatwaye Champions League byanabaye
igasoza indi sezo nta gikombe na kimwe itwaye byanabaye igatahira kuba iya kabiri cyangwa iya gatatu muri shampiyona icyo yaba yungutse no gukina Champions League gusa kandi na Man yaba yayikinnye noneho yo nta gikombe icya gatatu wabona Man City itwaye FA Cup mu mwaka twavuga ko ari mbi ikaboneka mu makipe azakina Champions League igakina Champions League ifite n'igikombe cya FA Cup n'igikombe mu mwaka twitwa ari mubi izakina n'igikombe cyiza kubera ko n'ubundi FA Cup iri kuri final uvuga ngo igatwara n'igikombe cyiza ko nacyo yagitwara cy'amakarere ndetse izakina na Crystal Palace n'ejo bundi Chelsea final ya FA ntabwo izakina na Crystal Palace Chelsea wabona itwaye Conference League ikaza no mu makipe atanu ya mbere mu Bwongereza ikaba yemewe gukina Champions League ikaba ifite n'igikombe yatwaye cya Conference League Liverpool yamaze gutwara Premier League ifite n'umwanya wa mbere ubwo nayo izakina Champions League ese mana yanjye ubu Man U Chelsea Man City Liverpool zose zitwara ibikombe zinakina Champions League Arsenal twita ngo no yahabwaga amahirwe isoze nta gakombe na kamwe yo itwaye soza mugani why always us ikipe zose zikomeze zitwaye ibikombe ariko Arsenal agahinda karakanyagwa teta miliyoni 700 ufana Arsenal twinjiye Arsenal abantu bose bari biteze ko i Paris hashobora kuza kubera ibitangaza Arsenal ikaza kugarura rwose ibitarageze neza cyane mu mukino wa mbere ubanza yatsinzwe 1-0 ariko ni Paris ntibyagenze neza yatsinzwe 2-1 birangira aggregate bibaye 3-1 Paris Saint-Germain ikatisha ijya ku mukino wa nyuma ngira ngo nimugoroba turimo turapanga ikiganiro nababwiye ko dukwiriye kuganira kuri aspects y'ibitagenda n'iki cyabaye nyine kitagenda mu ikipe ya Arsenal n'iki gitumye Arsenal itagera kuri final turebe muri aspect ya coaching turebe muri players quality turebe ahantu hose mu nguni zose zadufasha kubona ishusho rusange y'ikipe ya Arsenal rero mbere ko twinjira muri ibyo goma kubanza kumenya ko Arsenal yari yagaruye Thomas Partey bari warasibye umukino ubanza kubera amakarita y'umuhondo yari byabahaye morale rero mwabonye imbwirwaruhameza wa Mikel Arteta umutoza aba Declan Rice ba capitaine Odegaard bavuga ko babasha gukina nkuko basanzwe bakina nta kabuzo baraza gusezerera ikipe ya Paris Saint-Germain ngo rero Arsenal yari yabanjemo nk'ibisanzwe David Raya mwizamu David Raya Martin hanyuma Lewis Skelly ku ruhande rw'ibumoso iburyo Julian Timber hanyuma rero hagati mu timu bwugariza harimo William Saliba ndetse na Jakub Kivior umunyapolonye hagati yari hagarutsemo Thomas Partey ndetse na Declan Rice harimo kandi na capitaine Martin Odegaard imbere ni Bukayo Saka Gabriel Martinelli ndetse na Mikel Merino ekipe ya Paris Saint-Germain rero ni ikipe nayo yari yuzuye mu by'ukuri uretse Ousmane Dembele kubera akabazo ka fitness umutoza yahisemo kumubanza hanze agarura rero muzamu Gianluigi Donnarumma mu Butaliyani Achraf Hakimi umunyamaroc ndetse na Nuno Mendes aho ni ku mpande inyuma mutima gugariza harimo Marquinhos ndetse na William Pacho hagati harimo Vitor Ferreira Vitinha Joao Neves ndetse na Fabian Ruiz impande zariho Desire Doué ndetse na Christian Kvaratskhelia munya Georgia yari yahengetse kuri attaque rero Bradley Barcola n'umuwinga usanzwe urya bench hanyuma rero Ousmane Dembele yabanje hanze yaje mu kibuga asimbuye ibitego byinjiye ku munota 27 ishoti ry'inyundo kabisa ishoti ry'igitangaza rya Fabian Ruiz hanyuma igitego cya kabiri kiza gutsindwa na Achraf Hakimi nyuma y'iminota 4 gusa Bukayo Saka za kugomboramo kimwe ku munota 76 ahari bari bakerewe ariko hagati y'umukino nyine ekipe ya Paris Saint-Germain yaje kubona na penalty hanyuma muzamu wa Arsenal ayikuramo yitwa David Raya Martin ngiyo match ngiyo game i Paris imbere y'abastari benshi nabonye loggia ya VIP bakubwira kundi kw'isi stade Parc des Princes ari stade yitabirwa n'abastari benshi cyane kuko n'umujyi utemberwa n'aba superstars abastari mu mafilime abanyepolitike bakomeye abastari b'abahanzi bakomeye kwisi bakubwira ko abenshi bafite burya n'amazu hari i Paris bahakorera amavakanse vacation houses so hari hapakira muri VIP mu by'ukuri byasaga neza ariko Arsenal Rugaju yakubiswe turebe mu buryo bwo gusesengura neza cyane Arsenal
kurushwa imikino ibiri Rugaju ngira ngo ku munsi w'ejo abantu bose abakunzi ba Arsenal baravuga ngo Thomas Partey araza kugaruka wenda turaza kongera kubona Declan Rice yongera kuzamukana imipira akayigeza imbere ku bwinshi cyane wenda Bukayo Saka ashobora kuza gukora ikinyuranyo abantu bari bafite nyine icyo cyizere cy'uko noneho squad na effective yuzuye ariko n'ubundi byaje kurangira ikipe ya Paris Saint-Germain iri mu rugo inahatsindira umukino twinjiranemo neza turebe niki cyabuze niki cyatumye Arsenal itagera ku mukino wa nyuma imikino kandi yombi nibyo turabijyamo turaza no kuganira yego no kubwiza bwa Paris Saint-Germain koko hari ububi bwa Arsenal budakora mu bwiza bwa Paris yego ikintu cya mbere kuri iyi Arsenal yatsinzwe muri iri joro ubwo turabihuza n'imikino ibiri iyo ubwayo uyu mwaka yagize ikibazo cyo kutagira squad ihagije ngiye guhera kuri icyo abantu bashobora kubifata nka excuse cyangwa urwitwazo kuri Arteta ariko afite rezo afite rezo kubera ko ariko nkiraka ko ari nayo wagakore kubibazo exactly ni uko kubibazwa ariko hari ibyo adakontorora hari imvune nyinshi yagize atagarura kutagurirwa abakinnyi ahari kutagurirwa abakinnyi mu kwezi kwa mbere hari abakinnyi atashoboye na kugurirwa nabyo birashoboka hari agasquad kari limite reka duhere byonyine ku rugero rworoshye ubundi ikipe ya Arsenal nubireba ukavuga ngo yatsinzwe match ibanza mu yo kwishyura twari dutegereje ko nabona bitaragenda neza agomba guhindura hakiri kare remplacement ze zaje mu minota 70 na 60 ni kibazo cya Arteta igihe yazanaga Barandro Trossard nyuma abantu bose bavuga bati twarize kurebye nka performance ya Martin Odegaard muri imikino yombi kareba uburyo atinda atamusimbuza Odegaard sakavamo akajya mu reka nze nkubwire ushoboka ni Trossard n'ambraso mbere yayikoze ku minota 70